Mjesto dijaloga, mjesto gdje se susreću praktičari u poljoprivredi, stanovnici sela sa onima koji donose odluke i sa onima koji kreiraju politike. Ponekad zna biti i dinamično, ali zajednički nam je cilj da zadržimo ljude na hrvatskom selu jer je to pitanje nacionalne sigurnosti i pitanje prehrambene sigurnosti. Ja bih se zahvalio Agroklubu što je organizirao ovakvu konferenciju. Smatram da je ovo vrlo važno, organizacija ovakvih konferencija, jer tu se ipak su najrelevantniji čimbenici koji se odnose na poljoprivredu. Ovdje možemo razmijeniti međusobne iskustva. Mi jesmo svi u poljoprivredi, ali svako drži jedan segment poljoprivrede. Cilj ovakvih konferencija je približiti zapravo važnost poljoprivrede mladima, našim proizvođačima, studentima, ali naravno i učenicima. Svima nam je zajednički cilj da se ruralni prostor sačuva. Znamo da je on izrazito bitan. Danas smo na 5. jubilarnom AgroRocksu i baš je stvarno zadovoljstvo biti ovdje na konferenciji. Ove godine, kao i do sada, se raspravlja o brojnim pitanjima koja su važna ne samo za poljoprivredu, nego generalno i za hranu. Činjenica da ljudi u sve moguće informacije danas nisu dovoljno informirani, a sa druge strane, kad susretnete žive ljude, onda izmijenite iskustva koja je neko prošao sa nekom od situacija, mjera i tako dalje i time možete imati samo pozitivan efekat, a ja bih volio da najveća korist bude da upravo oni ljudi koji donose odluke čuju na ovakvim skupovima što je to problematika, ali što su neka dobra rješenja koja se mogu jednostavno provesti za dugoročni period.